ɓurɗi himmude ɗin o windi fii muɗum o wi ala nun ɗum assabru warrida si goɗɗo gomɗini taƴaale Allah ɗen e hoore nde gomɗingol taƴaale Allah ɗen o farilla wi hen ɗum ko tugalal goo e tugaale liman si ngal ŋakki haray tugaale liman ɗen ɗimmaade si hokkuɗi gomɗiniiɗe fof kono ngal ɗo gomɗinaake haray o gomɗinaake o wi tawi woni woodi gomɗini taƴaale Allah ɗen few haray on ɗon no jaɓi kala ko Allah waɗi imo weltori imo muññi kala ko Allah liɓi e makko o muññoto o weltora kadi o annda ko jarrabuye Allah subhanahu wa ta'ala waɗanimo digii fii yo ɓeydo baraji ma digii fii yo junubaji makko fukko ko taw miijo ko ngayngu ma ko jayre makko ma ko goɗɗum o bonni ma ko goɗɗo o fotti ma ko nokku goo o feggi ma ɗum ene mi taw ɗo affaire kine pewdo ɗo murandu ɗum ɓeewa mbille no jokkimmi ɗum ɗo e ɗum ɗo yo gomni taƴaale Allah ɗe mo yejjitati hande innata ko jille ɗi ko jandeni ene mi fotto e debbo si tawi woti gomɗini taƴaale Allah ɗen tigi tigi haray himo muññi himo weltori kadi kala ko yani e makko mo anndi ko immorde ko Allah subhanahu wa ta'ala o kanko jeymo o kanko addi ko ari kon e makko fii yo jarwi bomo si o muññoto o heɓa baraji ma o muñño junubaji makko fukko ɗum woni dimɗe e gomɗingol ngol o wi al imanu bil qadar yahmilu l mu'min ala sabri warrida wattaslimi lillahi ta'ala gomɗingol taƴaale Allah ɗen no defa julɗo pooɗamo addamo e hoore muñal e yarlagol kodduriye Allah on weltora jebbilano Allah ko waɗi kon si tawi woni ootino gomɗini taƴaale ɗen haray gomɗingol makko taƴaale ɗen addaymo haa ka muñal o muñño adda mo haa ka weltorgol ko Allah waɗi kon o yarlo o jebbilano Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala wa bassiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun Allah bajjo seni ɗon o daali weltinir muññiɓe ɓen yo Muhammad weltinirɓe ɓen woni hemɓe ɓe tawata ɓen si masibo hewtiɓe taƴaale hewtiɓe o tawata ko masibo yanɗo e jawdi ma yanɗo e wonki ma yanɗo e yiɓɓe ma yanɗo e hoore ooti ka ɓanndu makko ka teddungal makko kala masibo hewtuɗo ɓe wi'ata ko kaari waɗi ɓe wi'ata si mi rewno ɗo mi hawrata e ɗum ɓe wi'ata ko ngol bolol ɗo mi rewi ko ɗum addi o mi heɓu ɗum ɗo ma ɓe inna ko ngal leggal ɗo mi soppi ko ɗum addi o mi heɓu ɗum ɗo ko ɓe wi'i hen ɗum inna lillahi wa inna ilayhi raji'un menen ko Allah jeymen ko kanko men heerani e hoore ɗum ko ka makko kadi men hootata ɗum ɗon woni konngol julɗo heɓuɗo masibo yani e ɓeynguure makko yani e hoore makko yani e ngalu makko yani e ko yani yo e makko o mari ko o wi'a nder ton ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah subhanahu wa ta'ala daali wowruɓe ɗum huuwi ɗum tawano fiɓi ɗum ɓeeɗo Allah yoɓay ɓe joddiiji tati ɗi tawata ɗiɗo fof ko hittude e hoore julɗo ara nun ɗum yurmeende Allah nden jippoto e makko Allah subhanahu wa ta'ala barkinaymo o hasii kon si tawi o hattike goɗɗum o heɓiray goɗɗum lonto nokku goo
ma si tawi o heɓaali lonto aduna kono feere o alaa ko marantomo kon ka laahara hara no hikki ɓuri ko heɓata ko mi aduna fof ɗiɗaɓum ɗum allahu on jippina yurmeende makko nden e makko ɓaawa wadde barki e makko o yilto kadi o fewnamo ɗiɗo fof ko moƴƴiri si Allah jippini hinna e makko on e goɗɗo o yurminimo haray julɗo alaa ko ɗaɓɓa ɓuri ɗum ɗon jooni noon Allah subhanahu wa taala o foti muññiiɓe ɓen ɗum ɗo fotore makko nden ɓe lundataake ɗii lontooji ɗo ɗiɗo no yoni ɗiɗo ko lonto masibo on nulaaɗo Allah sallah sallam no maaki neɗɗanke seerata no heɓa masibo e nder ngurdam makko ɗan haa o yalta e aduna hara o yooɓaaki junuubu wo nde mo yiido e Allah subhanahu wa taala o yiida e makko e hoore mo laaɗi o wonda e tuundi ko hewtirta ka Allah sabu jarrabiiji ko ɗum waɗi si yiɓɓe Allah ɓen fof o ɓuri heɓude jarrabiyeeji ko ɓattina ɓen ka makko ɗum woni annabaaɓe ɓen ɓe heɓu jarrabiyeeji haa ɓe maapodi e mum ɓe soñjodi e muɗum haa woɓɓe maɓɓe inni mata nasullah e Allah mata nasullah e ko hende tuma o faabo Allah arata noon faabo Allah ngon aruno woɓɓe maɓɓe hakke ko soñji hala ko ye yimɓe ɓen ɓay ari ɓeyni no woɗɗi malaika ɓen inni alaysa subuɓi gari ɗo e subaka ɗum no woɗɗi duuɓi buyɗa muññi kono ɗo e subaka on ɓay anndi ɓe halkete woni ɗum no woɗɗi kono hakke soñjaama si goɗɗo soñjike fota fota ko dumunne ko raɓɓiɗi o harayno juutanemo ko si annabaɓen feƴƴi sahabaɓe ɓen hikkike ɗon taabiina en hikkike ɗon no ɓe waari wo hakkunde maɓɓe e Allah ko noon kadi yarata hellaka jarribeeɗo nulaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo tagu mum fof teddude ɓuri fof hittude ɓuri fof yonninaade mo tawata Allah no yemori mo cenɗe ɗen fof o suɓiimo hay gooto o yerondira e tagu mum mo ɓuri fof kono himo ɓuri fof kadi balawuuji mo ɓuri fof heɓde balawuuji yani tampireeji ko feƴƴini kon hay gooto heɓaali on ɗin balawuuji ɗi weyi karamokoɓe siira ɓen no feññini buyi e majji jarrabuyeeji ko rewi e nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam kono o muññi o nattani Allah hande Allah adduno ballal makko ngal wa min udiyatihi sallallahu alayhi wa sallam addallati ala taslimi warrida allahumma la mania lima atayt wala mu'ti lima mana'at wala radda lima qadayt wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim no jeeya e ko nulaaɗo meɗen on du'orayno ɓe hebbina du'orgol ɗum no jeeya e muɗum ko tawata no jonna ma'ana jebbilaar ko tawata no jonna ma'ana yarlagol ko Allah addi kon ɗii du'aaji ɗo no holli nulaaɗon hari ko jebbiliiɗo ko yonniniiɗo ko weltorɗo ko Allah addi kon imo maakayno Allah ko okkuɗaa kon sakkotooɗo ala si Allah okkii goɗɗum gaño sakkataako si o ɗawii goɗɗum kadi giɗo addata kala ko okki sakkotooɗo ala inna henndataako ko okki kon kadi okkoroowo alaa ko o ɗawi so o ɗawii kadi okkoroowo ala si Allah ɗawiima goɗɗo ko yiɗuma o wataama okkorde ko yiɗuma o wataama okkorde ko Allah ɗawma si Allah ɗawiima cellal goɗɗo wataama sellinde si docteur ɓe annan hotum mo ndiri a wata heɓde cellal so ɗawiima ngalu sa yangike haa ɓanndu ma no fof feeri ɗi guɓum guɓum haa heɓataa bus
aynay ɗum ko katane ko memuɗa o mem hay goɗɗo addi ɗo goɗɗum yeeyi jama on kufri kufti an sa addi goto ndaroɗa par ce que ala kaywa ko Allah ka ɗawi si Allah ɗawima okkoroma alala ni rutto kadi sakkotoɗo ko ñawuɗa kon ɗum ɗon ala innugol Allah ñaawi goɗɗum kono min miɗo sakkade hewtatama ɗum ala ko goɗɗo windanayma mantagira o windanayma hijab o windanayma talki e tebeñje ko nandi e mum ɗum fof ko hoddirore Allah nde woni harat si ndaari ɗum ɗon fof wata sakkade ko ɗum waɗi goɗɗo e aranɓe ɓen no wiyeteno Abu Zu'aybin al-Huzali jeyaɗo e yimoɓe o heɓuno jarrabuyeji buy ka ɓeygure makko ɓiɓɓe ɓen maayi tawi o heɓi soñja ka wonki kono e nder ɗum ɗon o wowli konngol tawhidi ngol tawata a sikkata ko ñamakalaji wowli o wi wa izal maniyatu an sabat asfaraha alfayta kulla tamimatin la tanfa o inni e jaka ɓiɓɓe makko ɓen fof harina waɗa talki e tebenji e bakanji e koɗe e ceede e ko nandi mum kono o inni e jaka si tawi mayde nden ari iri peɗali e goɗɗo si nde iri peɗali ɗin e makko a taway talki e tebenji e koɗe e ceede hunde nafata ɗum ɗon o andi ɗum ɗon nafata joni noon ko ɗon kadi fof ƴettata mesir si tawi mayde nden ari goɗɗo ko marno hijabu o ɗum ɗon aray deƴƴi ko mari sakkotoɓe o ko mari ko o wengi ka makko o fof muɗum sakkata ko mayde nde ari hay hus nafata ɗiɗo fof ata e nafata on Allah ruttowo ko ñaawi kon ala jon ngalu nafata ngalu makko ngun sakkagol hoddirore ma nden an Allah subhanahu wa ta'ala si hoddirore nden ali ngalu mum wawata sakkade hoddirore nden joni noon ko hen ɗum tabiti ko kembewo feerewo hay nokku ala sina ko yuri ka Allah kon Allah to o mawɗon ko kanko tum mari feere nden ko kanko tum mari doole nden koko sakki wo sakka o hadise ɗo mo tata ko du'a mo nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hebbinayno du'orde imo joli ka sahih al-Bukhari mo joli ka sahih Muslim wa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam aidan Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li waridan min al-ma'isha bima qasamta li ɗum ɗon kadi ko du'aji ɗi nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hebbinorno du'orgol wi'ugol Allah mi torikema limanu mo tawata soccoto ɓernde an nden notonde jogito harana limanu humbuɗo hina limanu pencen ko limanu mo tawata si notike ɓorata ko few ko woni imanan yubasiru qalbi mo tawata haray soccoto ɓernde nden ŋatande tawata iwata few musiba ittata limanu faale ittata limanu belaɗe ittata limanu kaw socci ɗon ɓernde nden o iwata yanane wonde hay hunde hewtatalan sina ko ñawanɗami kon o windunoɗa kon hewtelan ko ɗum ɗon fu wawi mi yewtude ko a windali kon hewtatala hokkorami kadi mbelaye weltorgol nguure ko yeɗuɗami kon hara mi yawali ko okkuɗami kon mi jaɓa ɗum ɗon hara innali ko komi heɓi ɗo no fanɗanimmi ko Allah jonnuma kon weltor ɗum ɗon o yeɗuma kon andu ko ɗum woni geɗuma kon kono banu adama hakke ko hawji so yi'ayno geɗu makko ngun o moɓayno fo e nder ñallal goto
hakke ko hawdi o enna ene moodi komi heɓayno e nder duuɓi sappo duuɓi noogay duuɓi capan tati Allah muɗum fof jonnami ɗo kisan amma andama noon Allah kanko ko daali nunazzilu bi qadarin ma nasa kono min faaliraama min woni jippinirde gokkon gokkon ko ɗum heƴata e wooti ko konko jipporta seeɗa seeɗa yaadata e ngurdam makko moƴƴanɗan ko ɗum yaadata e jebbilaare makko nde jebbilanagol kattande len o hadise ɗo tuugorde makko nden no ñawi kono himo huutore e ko yowndiri kon e ɓure dewal huutortaake e ñaawooje dey si tawi tuugorde nden no ñawi ko ñawnata tuugorde ko goɗɗo e filliiɓe ɓen tawata o mara hunjagol timmugol ma o mara gomɗugol sellugol ma ɗum hakkille makko ɗen no ɗuyti ma ɗum himo bambande fedde o fena e hoore o fenanande ma o bambana jama o fenana ɓe ma o bambana ko o jokki o fenana ɗum ma o ɗaɓɓana o fenira o ɓattolamɓe ɓen ma o ɗaɓɓana o fenira tigi fi heɓugol haaju makko ka ngaluuji e ka teddungal ma ɗaɓɓugol nantugol inde haa karamo koɓe annduɓe ɓen hadise barmina nunɗal makko si woni nunɗal ngal barminama haray si on fillike hadise ma o tawama e hadise ka filla o woni ka nder tuugorde haɗa hadise moloyi o hadise ɗo noon e nder tuugorde nden imo ari ka musnadul bazar musnad imam bazar o hadise ɗo no ari ɗon imam haythami kadi no yaltini hadise on ka majma'u zawaid wa manba'ul fawaid o wi noon no e tuugorde nden goɗɗo wiyeteɗo Sa'idu ibnu Sinan on ɗon ko lowɗo on ɗon karama ko ɓen barmini nunɗal makko ngal e sengo go yani barminede nunɗal kadi e hadise holla wonde ooti ko geddo ma ko zimbi yaltuɗo e diina ma ko nandi e muɗum ko alana wonana ni no barmina nunɗal makko ngal hella ka jaɓanede hadise kono hara barmina nunɗal makko ngal hella ka wondirgol e jama ko ɗum waɗi si karamo koɓe islam ɓen wii barminayɓe ɓen yewtayɓe ɓen fii ko wiyete kon aljarhu wa ta'dil ɓe wii wonde meɗen barmina woɓɓe bi mana men barmina nunɗal ngal ko ɗum wiyete aljarhu wa ta'dil na barmingol ɓanndu ɗum aljarhu wa ta'dil na barmingol ɓanndu ko barmingol nunɗal ngal meɗen barmina woɓɓe hara ɓe naatino aljanna ni oti maya e hoore dewal e hoore laaɓal e hoore diina selluka e hoore liman selluɗo o maya o naata aljanna kono si tawi mo marno ko barmintamo ka hadise men inna ko dayif ni ala men barmini nunɗal makko ngal kono haɗi o naata aljanna no heewi e moƴƴuɓe heɓa ɓe jarrabuye kono hara hande kadi konnguɗi maɓɓe ɗi jettatake ka hadise holla wonde ko bonɓe ma ɗum ko tewtoɓe fena ɓen ɗon no feere amma faljayɓe ɓen ɓen kan no feere no woodi woɓɓe ɓe tawata e nder fuɗɗode gurdam maɓɓe ɗan tawa yiɓe maandito moƴƴa ko ɓe wowli o jaɓe kono si wono yiɗon haa oti yawti duuɓi capanɗe jeegoo capanɗe jeetati o watta jillindirde piiji siko oɗo filli o inna ko oɗo so ƴetti e juuɗe oɗo ina ko oɗo o watta jillindirde balje ɗen ɗum ɗon no heɓa neɗɗanke sinaaɓe Allah reeni jooni noon fii on ɗon heɓi ɗum ɗon karam ko ɓe yilti hadise makko on ɓenni o ƴettataake holla wonde ko ɗum holla ko gaflatu salihina heɓi mo ko wiyete kon welsindaare tawata heɓa e moƴƴo parana eɓɓana ɗum fi bonnugol wono karama ko yono wiyete no risti yimɓe hadise ɓen ƴettata hadise makko e hoore ko aaden moƴƴo ko aaden julɗo ko aaden tinniɗo ɓantugol diina kan kono tawi o heɓi ko wiyete kon tafannudu hakkille ɗen ɗuyɗo ka sakkitorum zaman bon hakke ko yimɓe hadise ɓen nunɗi si ɓe ndaari goɗɗo ɓe tawi
ila ka o heɓi duuɓi 40 nunɗal makko ngal o mantata ko hande kadi hiɓe ƴetta ko fillino ila ka paykum yaagal haa ka duuɓi 40 makko ko filli ila ɗon heɓi yeeso kon ɓe haw taari ko nunɗal waɗi ɓe calculay woni ko hitande hende o heɓa ko hitande hende o fuɗɗi janngude ko hitande hende o fuɗɗi fillade hadise ɓenni ko ka duuɓi 10 makko ɓe ƴetta ko filli kon ila duuɓi 10 haa duuɓi 40 taariha on ko holli kon ko e nder on dumunne ɗon o filli ɗum ɗon ɓe ƴetta amma ila ka o heɓi duuɓi 40 ko filli batte ɗum ɗon kon kadi taariha on enni ko nde hitande kaarire o filli o hadise ɗo ɓennano ƴettaki ko ɗum waɗi hadise on o wiyeteɗo Saïd ibn Sinan no nder ton ko lowɗo hella ka nunɗal hella ka jaɓayde hadise mum wa min du'aihi sallallahu alayhi wa sallam no jeeyano e du'aji nulaaɗo on o ma kayno allahumma inni as'aluka rida ba'da al-qada allah mi torikema yarlagol muyɗe maɗen ɓaawo ñaawoore nden yande mi torikema yarlago wallan mi yarlo sabu na si allah wallali wonde o waata wa innama qala arrida ba'da al-qada ko waɗi so wi'i yarlagol ɓaawo hoddiroore nden arde ñaawoore nden hewtude li anna rida qabla al-qada'i azmun ala rida ko waɗi yarlagol atto ñaawoore nden arde ko annuye wonde woti yarloto kono o yarlaaki taw ko tuma ko arata kon waɗi o yarlo ɗon aray ko goonga amma ɗa o fodu si woti fodi wonde si hunde kaari heɓilan mi yarloto ɗum ɗon aray wonaali yarlagol tan ko tuma heɓi mo o yarli ko ɗum ɗon haray ɗaɓɓa ko ɗon kadi haray o maakori allah mi torike ma okkoran yarlagol ɓaawo ñaawoore allah nden yande ɓaawo nde yande hatta ida waka alqada fakat tanfasihul azaim woɓɓe no waawa firtude pellital ko ɓe pellituno ɓe firta annuye ko ɓe waɗi anniyino tuma nambara on ari o fanni koye hoore goɗɗo woni a sikkay no weli fi ko ñande ari e hoore ma o annda jaka no sadi jooni noon ko tuma ari e hoore ma o toroɗa allah yo jaɓu o heñña e ma o waɗana yarlagol ko ɗum wasi nulaaɗo maaki arrida ba'da al-qada yani yed weltorgol ñaawoore allah nden tuma nde nde ari ɓaawo argol mayre amma si ko atto nde arde anndaka taw ko yanata ko tuma nde ari ñaaweɗa amma atto nde arde haray fewnduɗon a fodu konko foduɗa no waawi firtade hay goɗɗo no heɓa nambara heɓa masibo ka ngalu makko o woyta haa sikka ina kanko ni ɗum ene ina kanko ka koreeli makko kadi wa kada e kala ko heɓi mo a sikka ina kanko si tawi o toraaki allah o heññu e makko o heɓa junubu wa kana umar ibnu abdul aziz radiyallahu anhu yaqul ma tarakatni hadhihi ad-da'wat wa li sururun fi ghayri mawaqi' al-qada'i wal qadar allahumma rabbini bi qada'ika umar ibn abdul aziz o khalifa ɗo no hewno makude ɗi du'aji ɗo ɗen accali lammiɗo mari welo welo bo tawata wona e yanirde hoddirore allah nden e ñaawore makko nde o wi'a allah weltinira ñaawore ma nden ñaawore ma arde nden allah wallam mi yarlonde allah wallam mi weltorande wa barik li fi kadarika allah heɓɓinanam barki e hoddirore ma nden hatta la uhibba ta'jila ma akharta ha tawata mi yiɗata yakkingol ko nennuɗa wala ta'khira ma ajjalta wona nennugol kañum kadi ko yakkinɗa si allah yakkini goɗɗum nennowo ala o addi law innowo honno wona dumunne si ara ala si tawi woni kadi o nenni goɗɗum addowo ala so yakkini addowo ala so nenni addowo ala
ثانيا طمأنينة النفس يعني deƴƴere wonki ken ɗum ɗon kadi weltorgol hoddirore Allah nden gomɗinande no walla ooti o heɓa ɗen ɗon dimɗe kadi no jeeya e dimɗe muɗum ɗen deƴƴugol wonki kin ki tabita ki heƴa e makki yondino al imanu bil qada'i wal qadar yurisu l mu'min طمأنينة النفس gomɗingol taƴaale Allah ɗen e hoddirore makko nden no ronina julɗo deƴƴere wonki warahatal bal e deƴƴere ɓernde wa yaqdi ala al qalaqi wal ya'as ɗum ɗon gomɗingol hoddirore nden itta lanna ko wiyete kon kulol e taƴagol ɗen ƴagol e taƴagol si tawi wotino gomɗini Allah gomɗinone mornande imo gomɗini hoddirore makko nden haray ko ari woyanayi e makko e hoore ɗoyi li anna al mu'min ya'taqidu bi sa'ati ilmillah ko waɗi gomɗinɗo on no fiɓi yaajugol gandal Allah ngal wa anna al khayra fi ma ikhtarahu Allahu lahu julɗo on no fiɓi wonde moƴƴere nden koye ko Allah suɓi kon woni ina ko an suɓiɗa ko ngam anda ko wirni anda ko arata moƴƴere nden koye ko Allah annduɗo ko wirni andi ko arata ko on ɗon ñaawi wo andu ko ɗum ɗo woni moƴƴere nden ina an ko faalaɗa kon qala ta'ala wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun shahidun Allah to ɗon no daari no heewi ko añoton goɗɗum hara on faalaka few ila e suddiɗo heɓi e goɗɗum ngoo no heewi ko añata ɗum hara konko añuɗa ɗon ko moƴƴere maɗa kono a sutaaki no heewi kadi ko yiɗata goɗɗum faaleɗa hunde ha hara konko faalaɗa ɗon ko bone ma imma wona bone ma ka diina ma wona bone ma ka ngurdam ma wona bone ma mo tawata rimoya e boneji goo ɗum ɗon fof haray woni bone ma Allah on no andi ko moƴƴani on ko ngono mo ganda ko addi ko jeeɓa fal abdu jahilum bi awaqibil umur jiyaɗo Allah no majji battane fiyatuji ɗi ko arata ko mo anda battane ɗen o anda ko waɗata ko mo anda ajizun an tahsili masalihi ko ronkuɗo kañum kadi heɓugol maslahaji makko ɗin o wawata sinande Allah walli mo wa dafi darrihi madarrihi bi nafsi ko ronkuɗo kañum kadi pottingol lorra arayɗo e makko o pottinana hoore makko